lagip, di napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan ngayon tay kan biyagita, ket nagapo kanipagayam tayo, Adona. Manipod ili ti Bambang, probinsya ti Nueva Vizcaya. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, pakaragsakak unay no mapilimet nga ibasa kan idrama toy padas ko. Kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan Adona. May saak met kadagiti agar arapaap, iti makuna a happy married life. Kanayon kong ay karkararag, ano addaman ited ti apo a lalaki para kanyak, jay kuma mga klon iti napalabas ko. Kang runaan ti amin, jay kuma mga ksiptar, wenno mga klon, iti si bubukal iti anak ko. When Miss F, may saak a single mom. Naalak daytoy gapo iti pannakailawan ko iti lalaki nga addagayaman asawa na. Nagturpusak iti kursok a business management, nga iso nga rod ti mangbibiyag kada kami nga agina. Tinak istoryaan ita ket tinagbalin a biag mi iti lalaki a nangikallay sa kanyak. Inkarina nga aklunan na tinapalabas ko agraman ti anak ko. Banag a nangayatak kani Greg. Taon 2015 idi nagamamo kami. 35 idin ti tawan ko ket 38 metan ni Greg. Gapo taaddan edad mi, nagkalay sa kamin adagos nga uray awan pay makatawan ti panagam-ammo mi. Iti lasod ti makatawan a panagdan nami, pasigmet a nasayaat ti inpakpakita na. Pinagsardeng nakpay nga rod nga agtrabaho, taumdas met kano ti sweldo na nga aramatan mi. Ngem nas daawak gapo ta iti maysa nga aldaw a panagawid na, kastoyan dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nasapa ka mag-anagawid, kaneng? Siyempre mo ta. Nabartag ka? Ay, ako man nabarta ka. Adarig lang, ha? Ay, awan, Greg. Mas daawak lang amin. Mas daw ka ite. Makatawin matan anagdan nata. Ngam itakla ang makita ti panakabartag mo. Yes, manibo dita. Nan na mama, tunggal lang gawin na nabarta ka. Anya? Nalawag tinangig mo, Dona. Ay, ano din luto mga siday, na? Nagluto ak iti adobo a karne ti baboy. Mangan ka kadi. Wala. Aba, damagang pa lang, Mabiit lang ang ngarod tamang gauak. Hey, darasan. Tara. Mabis-bisi na. Hey! Lukatam tira Dona! Lukatam kulat! Wan, mabiit lang. Aba, nagbayag ka mga lukat tira ay. Siguro, dalalaki mo niya. Anya? Asino di lalaki? Ha? Asino? Nabartag ka manen, Greg. Anya ka din dagita ngay bagbagang. Awan lalaki. Ada lalaki. Aglisi ka. Ay! Siya lalaki! Rumuwar ka tinaglamangam. Dakas ka kanya nung makita ka. Rumuwar ka! Agparbang ka kumang, Greg. Dis orasan itirabi eh. Makadisturbo ka kadagiti ka arupa. Di naman pakibiyangan. Parwaran tilalakang tagwan-unwan ka ni. Sana siyang tilok-loko niyo. Ay, jakamuhan ka, Greg. Awan ka as kan dagita ngay bagbagam. Dit na ka man lang ay. Makita!
pudlo, ti bagbagak. At dalalaki, misunatang sitkan. Ayop kayo. Awanan kaya itibayin. Dito ba mismo balay ko ti pagaramida nyo iti kasta. Ha! Nagkalas ito galian. Ha! Apay, agad na doon nila kay mo dirabi ay doon na. Ha? Ay, kwan ata. Pasensya kayo lakuman. Nabartak namin ni Greg idirabi. Nay, ino di na minsan lang mengal daw ti pan nakasabat ko manen ken kuana ana barbar tay. Wan nga rin tata. Minalamutan ti panagawid na anabartak. Imbag kumamat no saan at tila malablabid na. Saan ba ta sigod nakasta ni Greg sana ya? Nako namon tata. Uray siya nga rod kat mas daawak. Aginumot iti, ngam tumimtim laang. Saan akas ita, nga uray la di nakabailan timag na gapo iti nalaos abartat na. Kasaritam to dya sawa ma. Amangan bet no da parikot na. Iso ka na yung nagbartat. Ha? Kasta nga tata. Di tayo lamo Nasaysaya at matlag no kasaritam. Tapno maamuam. Sige tata, takasaritak tuman inton sumangpan. Barang saan tumanan anabartak nga agawid. Ay, doon na. Ika man kumatangit arang ta, kurang tininom ko. Anya kamutan, Greg. Nabartak ka man. Hindi ako ba? Aba, ada problema mo iti panag barbarta ko. Abay, kwarta ba yan? Tigat-gatan ko iti aranganin naman. Abay, kwarta, Di ka mo nagrekla mo siya doon, Abay, asino ko matimang pagpakan kada kayong agin, Siya ko ito, gas-gastos dito balay. Balay ko na ito, paritan nakitin nga uminaw. Di ko kitagyaman da kinayan ka. Kura da anak mo iti sa bali ang lalaki. Agyaman ka, tayo naklon ko tinapalabas mo. Agyaman ka, kinayan ka. Nga uray na gumumanakan ti sa bali. Sige. Ibagam aminan akayat mo nga ibaga, Greg. Ibagam amin nga agkakasakit asarita kanyak. Agpapas ka amang lalais itinapalabas ko. Ay! Pudno na, sana ka. Gastos kumadamin dito ibalay. Agraman pa nagatang ti anak mo. Gastos ko. Iti nagkasarta, gastos ko manan. Awan na pulos gastos mo. Ito, agrekla-reklamo ka, iti panaginom ko. Salbag ka kiday. Aldaw kaya man nagsakit yung wala ka. Nasaya at mata nakariingkan, Greg. Wala rod. Kasta na iti sakit yung wala ka. Itimplanak man iti kapay ka. Ato. Nasakit na talaga ti ulo ko. Diyak sa sumbra kita. Kasano asaan nga agsakit ti ulong. Kat nalaos ti bartak mo idirabi. Kasta yan. Katuan. Apay, di mo malagip dagiti imbagbagam kanya. Nga niya. Kat no isid-sidir mo dagiti gastos mo dito'y balay. Agraman ti panagadal ni Vian. Saan lang ang adeta? Iboy-boy mo pa'y ti gastos mo idinagkalay sata. At dayamit. Awan mo't malagip ko. Ano nakaluto kan aggaw kan tamangan ako.
Sumra ka gamit trabaho. Greg, di mo ko maialang-alang ti bagbagak. No adda parikot, ibagan. Itikas na, mapagsaritaan ta itinasayaan. Saan akas ta nga ibarbar ta kang. Pagsasawanak pa'y iti saan arumrum pa. Adula aming nga ibagbagam. Awan kasta nga ibagbaga ka. Aggaukan tanay mga anakon. Aldawan. Agawam ti agunay. Tuna kalasakaw. Ni, da kayo matgayam, Tata Simon. Iwan. Nalabsak met ni Greg ijetersina ni Rosa. Madama manag tinomda. Kadwa na ni Rino nga asawa ni Alma. Unay matlangakan ti asawa. Awan san pagbaliwan na, Tata. Ay, kinasarita maun balasang kaw. Di na magmauntay kunak adamagam. Wan, Tata, di na magkon. Ngam awan matimbaga na. Imbagak pa'y ti panangisid-sidir na kadagiti gasgastusan na. Ngam awan matlat na. Awan kanumat malagip ng imbagbaga na. Kastaya. Wan, Tata, Ay? agisam-isam laang mat idi ibagbagak. Kasla iyaw awan na mat. Agkakasakit dagiti ibagbaga na no kas di ang mabartak. Ipilit na pa'y nga adda lalaki. Anya. Ay, una yan. Saan nabali ano? Saan mga kabel? Saan matkit di, Tata? Ang para kanya. Kasla na saysaya at paikit di nakabilan na. Ngam ti pagsasawan na kadagiti agkakasakit asarita. Bayam. Sakto man ti makisarita iti asawa. Sige man, Tata. Barang da kayo ti denggan na. Papanando na. Nakarubot ka, mate. Agtrabaho ak. Tapno adda mat bukod ko akwat. Ken tapno adda itid ko nga allowance ti anak ko. Kababain mat kan ka. Ngamin, si kaaming taggasgastos dito'y balay. Saan? Saan ka nagtrabaho? Ik-ikan ka mata. Apay, kurang ayat awat ko kan ka akwarta. Di ka ramuan. Agtalinad ka lang dito'y balay. Mawatam. Correct. Dito'y ka lang balay ko na. Siyak lang tirumbang nga pagserbyam. Ngamin, siyak ti asawam. Ken maysa, siyak ti lalaki. Iso siyak nga rin ti agtrabaho. Anyan to lang nga iti baga dagiti tattao no si kakit din ti agtrabaho. Nang runa dagiti dadakkel mo. Di ibagadan tukit din nga alalilaan ka. Anya? Pambarmon sa lang ti mapanagtrabaho. Tapno maadaan kayo iti gundawa nga agkita iti lalaki. Greg, mamin ano ka di nga ibagakan ka? Awan lalaki. Awan. Anyo tamok ngay. Kanayon ti kaawan ko dito'y balay. Amangan mo't na makisinsin nara ka Jerwar. Wano amangan kit di mat no dito'y pa mismo abalay ti pagar-aramidan nyo iti milagro. Ay, jak amukan ka, Greg. No di nakpalubusan nga agtrabaho. Ag-online selling aklat tangarudan. Makamo ka. Basta saan ka nga agsubli ti sigod at trabaho na. Dito'y ka lang balay. Agtagibalay ka lang. Nawatam. Oh, nasapa ka mat anagawid, Greg. Wen. Ay, asino ganti nakamotor ka pampanaw na di si Mang Petak. Ni Abel Dayjay, delivery boy. Imay na pinick up dagiti lako. I-deliver na kadagiti naggatang. Sigurado ka? Wan, Aha. Isunsamot da dyan ti lalaki. adday ta ka manan, Greg. Jak amukan ka no pagpidpidutam ka dagita nga isaw-sawang mo. Delivery boy kung kunam ha. Tagayam iso ti lalaki. Ay, nabartek ka man kan saan. Isulat tamot ti bagbagam. Makauma. Nene, dura! Apay pumanaw ka! Mapaisuan kang samay. Iso di mo kaya't adenggan. Hoy! Agsubli ka dito, doon na! Kumusta ba't nga iti online business mo, anak ko? Kaasi ti Apo, mayat mat ti panagrubat na nanang. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta.
Imbaglaang apangalaamot kadagiti masapsapul yung agina. Wan nga rod nanang. Nang runa itatakas la nagbaliw matan ni Greg. Ha? Anya ti kayat mo asawan doon na. Ay, jakman amo nanang. At dadagiti gundaway nga iboy-boy na dagiti gastos na dito'y balay. Sakit sobra ti kinaseloso na. Ipilit na lakit din nga adda lalaki. Daytan ti ibagbagak idikan ka anak ko. Nanang. No nagkasar kayo mo ngamin adagos, kat saan kayo pa'y anagam-amoy ti usto. Amangan mo't no iramraman na pa'y ti apo ko. Lakit di ananang, isidir na dagiti ipakpakan na kada kami nga agina. Ay, sana mabalin ti kasta. Agawid kayo laang ni Ije Balay, no kastamot laang ter aramidan day ta agreg. Barang ano ag sublimat laang itisigod nanang. Ay, sausan ako. Di ka agbalin amaag. Amangan mo't no agin sisingput laang ide tapno kayatam. Ngam ita, rimwaran ti pudpudno nga ugali na. Nanang, saan ngagbalin ti kasta kanyak? Urayak ni Greg takasarita, sakbay nga agawid ako. Greg, di mat awan trabahong intun bigat. Awan, abay ay ah. Tulungan na ko mga agi-deliver kadagiti lako. Kalpasan na, mapantaigatangan ni Vian kadagiti masapsapol na iti pagadalan. Kunak man no, da delivery boy arang tangdanam. Adda ngam masayang anak mo't iti pagbayad ko. Nangina ngamin ti bayad kadakwada. Isupay mo't. Ti motor mon at usaranta, san abalit amang tedak mo't iti panggas mo. Di parehas mo lang. Di panggas mo iti motor, ited mo langan iti agdil-deliver. Anya? Ada pag nakintun bigat, jak masangon ti agdeliver. Da kayon tulatan nga ginati agkuyog amapan gumata, nuan niya ti kasapulan nyo. She knows when alone's home. Hi, Greg! Imbag man ta nagsubli ka man nandito eh. Una, andiyan man mo. Ang among kaslad ang amin mangiguy-guyod kanyak nga umay manan dito ay. Anya? Okat? Kasano? I-table na ka di? Mangala akong iti inuman ta. Una, awan problema iti dayta Sharon. Mangala kay ti tugaw. Agtugaw pa dito yung abay ko. Kailiw ka una yan kahit. Ay no, nakabangbangluhan. Makapawis ti banglom. Ops. Mabiglaang tamangala ak iti inuman ta. Okay, karte nga mga rada. Magagaran ako ng mga rakop kan ka. Ay, sus! Kasla saan nakaapinagdigyan ni misis mo iti umano Arabi ah. Ay, saan? Siyempre, sa bali latamat. Norumamantamot iti sa bali aputahe. Anya? Sika talaga, Greg. Sigado na. Anyan di pulpulong mo kanina nang mo, ha? Anya nga ipulpulong manan nga ibagpagam. Pinayabanak ni tatang itay. Napan ka no ije balay ni nanang mo. Napan nagipulong kadagiti dadakal ka. Di ka ginti din ay. Tanog at dupeta sub-sub mo. Greg, Nagrugit ka klase ti babae. Amom ka de pagbababawayak ti panangikalay sa akin ka. anya? Siguro ada lalaki. Iso nga insina nakasigaw ka niya. Di kanap na kiti lalaki niya. Iso nakilalaki ka idea niya. Iso nga ita. Makilalaki ka manan. Ha? Ay, paulit-ulit na ang antikas ng ibagbagam, Greg. Maum-uma ako na talaga. Nabartek ka man kung saan. Isulat ta ti ulit-ulitam. Mamin anok nga ibaga. Awan lalaki. Suspetsam lang ang dayta. Mamangan mat no si kati adda aramid na.
Nay, No, kunak nga lalaki. Pada! Di mo ipulagid kanyang tiaramid mo. sumobsobra kan, Greg. Kabailak nga anusan ti panang lalais kan panang paspasakit mo kanyak. Gapoy tinapalabas ko. Ngam no kabilan nak, sabalin asaritaan daytan. Dulamin. Agdrama ka man rin. May katangan na kita. Ito yung mata. Hey! Kukuha mo ang tisukli na. Ika na! Agawaan mo, di mo kaya ta pasaron wakti pa ng tungpak di ta sub-sub mo. Ika na! Nasayat mo at nakapanunot ka matlaang ang anak ko. Wan, diyan kun maanusan ter aramidan ni Greg kanyak. Aglablabas matunay. Iso ang makaamumatan itibiyag na. Napintas ka, anak ko. At damat itsuram a paglastog mo. Saan arumba nga agan anus kakiting itidan na tikas diya klase ti lalaki. Nana, nagalasmat gayam ti ugali na. Idida mo kunamlan santo. Nakaamamo akas la karnero. Ngam idi agangay. Ay na, nalablabos pa'y ngam demonyo. Malaksid anay imot. Sobra pa'y asiloso. Ay, wan nga rod nanang. Kunak no agnanayo ng ti kinaragsak ko iti dan nana. Ngamin, inaklon na ti kinaaddan anak ko. Ngam saan matgayam. Pamarang lagayam amin ngayon pakpakitan. Iso alasaya at mata pinanawan yun na ya tao. Amanga no mairamraman pa'y akabilan na ti apukok no kasjay amabarta. Day tamat dan tijak itulok nana. Talaga alumabanak no bilang laang. Saan abalay, taanda kayo matan dito'y balay anak ko. Saan da kayo mat siguro nga umay riribukan ni Gren? Wananang, mabain mat siguro nga umay dito eh. Kat, anya nga iti planong ita anak ko. Ang subliak iti sigod anak trabaho kas Sinalaangan ka ni Greg. Kat nagnaad kamin iti anak ko iti poder, dagiti dadakkal ko. Makisinsinubyan ni Greg ngam jakon inawat. Inayat kan inpatag kumot daytoy, ngam kasla namin pinsan anapukaw, gapu kadagiti inararamid, kan panang lalais na idi kanyak. Piton titawan ti anak ko, kat naragsak kami mat nga oray awan makuna nga amana. Adamot ti dua akakabsat ko nga iso ti katulungan dananang kantatang, amangay aywan ken kuana, kabayatan ti panagtrabaho ken panaglaklakok iti online. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti panakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Husto laang ti inaramid mo apanang panaw. Ken saanen apanangawat manen ka ni Greg, tapno agbalin apasat manen ti biyag mo. An-anom ti asawa akas takaalas ti ugali na. Artek lang arudan, sobra pa'y ti kinasiloso na. Ipamaysam kit di ti anak mo. Patsyak nga adan tudumtang alalaki ang mangayat ken mga klon iti napalabas mo. Kang ronaan ti amin, ti mga klon iti anak mo. Alakas tan pagayam, Donna. Kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket nagapu ni pagayam tayo a Shirley, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, awatem pay man tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gaputa adda kayo amang mangtedliwliwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin inana. Shirley, kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Padas, ajak tupulos malipatan, gaputa aging gaita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanya. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Asino nga'y tagwalwalis ijerwan? Kat no nalpasak matan ang nagwalis itay. Ninanang mat. Kat no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingi nga taawalwalisan naman ang. Ay, apwaya! Pati panagwalis dito'y arubayan! Kasadot yaw nga ramitan! Masapul adugdug yan ti trabaho yaw! Sayang ti bandog! Di yung amo at harimaanan ti agwalis! Ay na. Ay, kimaro manan ti ugali ti katugangak. Sumana umanin bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manin ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan ayat ti day-dayo mo dumam ti tasi kamiling. Bigtigat. Taman lang iwat mo ti magbanggag. Ay na! Dagiti agwalwalis dita ah! Di damat nga rod walisan amin! Kundi walis-walis da! Ngam di damat palpasan ti trabaho da! Ay, umunagak man laangan iti silad mi. Baybay ak idan nga agsarita kini tatang ijerwan. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Adong pa'y day ah. Awan mo dito yan. Amangan no aday jeref. Kita akman. Awan mo dito eh. Ayan na nga eh. Ay, naugasan mat gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Ano ti birbiro ka, anak kao. Ay, kwa tatang. Di man inlutok adinengdeng. Mabisinak mamin. Mga anak ko ma. Ti amok at adopay day jay ngam awan mat gaya man. Aywan, ano pa'y magagpay sunay jay? Eh, iso gamin tinagsida ak itay. Kinalabak pa'y maitsak pa'y arimwarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Anyaya ti berbero kanyaw! Tayo din ang dangain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Ado pa'y muda jay, tayo iso pa'y tinagsida ak iti nang ilabanak. Dayawanan na! Impakan ko ni ti asaw! Anya? Ha? Ay, Ni, apay ni nanang. Kat no kaluto day jay.
Kun mabalin pa'y matasidaan day jay. Taapay ngayon kaimpakan ni ti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Ha? Nagapgan asasaw mo miling. Nusto mo titimpla na. Oho, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kom iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati iluto asidam. Sika, Shirley. Itlaw ko nam. Kano nagadumot a karni di taref. Saan lang nga may satyal daw, Shanaw? Si daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Da. Nawatam, Lakay, Apay bakit? awan ka di pa'y umdas nga urunong mo? Para ito niya. Wah, among matan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasinta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ay ati naramid na kan ka. Awan matkit di, ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandan ni ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, ay ngam no ita, ano santa pa ilati bakit pagnaid ka dananang. Kurang pa'y ngamin turnong ko. Saan pa'y makaanay ang makapatakdar ta iti balay. Isungagan anos ka pa'y lahing, Ay, mayatadyan! Malpas amangan! Agoldag akas lababoy! Anya man ang chay. Indak man kita ay. Anya man nga tanay ti pagal-alburutuan ni nanang. Nanay! Apay ngay asikatag lablaba, Denver. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rumbang nga aglabasan kat asika. Ada iti silid mi nanang, agin ina na. Ganina na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinararamid na. Nanang man. Apay, di yung makita, naglinis, nagluto, naginaw. Pinotrabaho na mo't amin, ang natrabaho dito balay. Ay katrumbang lang ah. Awan nga rod trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Hanggang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan una di asawak. Kas makita yung mo't. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya ta ma-exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga ganak? Saan aday tagol oldag ti kukun na? Anya? Kahit pud naman, sana ya. Pagsayatan namot lang, ti panagtrabaho na iti unag ti balay, tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na. Di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay? Apay kunak, adda ka di parikot. Awan mat. Ngam agawid ka nun ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Kit dito'y dan balay ngagnaid. Ha? Imawag mat ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni bakat na manipod Taiwan. Kit dito'y ka nung agdiretsyo. Agawid damat tan dito'y kat dito'y hindi pagnaidanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat ito eh. Dahit ang arod kat. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun nga yung agna dito'y balay no bilang lang. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon ka dagiti kakapsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Taibagak ti maipapan iti day ta. Imbag pa ni Hilda nga asawa ni Albert, tay ikanak itig kwarta. Jay asawa ni Denver ngay, oh, pulos! Oray 5 adulaing, awan pa inyawat na kanyakay, surun kaon. Kung na matanag ka, pwede abroad ni Hilda. No saan ngay? Abangan nung di pulos bang tayo, di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kong kontrad si Katsanaw, matibag kanay. Kasi kapag yan daganas Oo na yun ni nana. Nagalas to galing mababaganay.
Adayumot anasingsingpot ni Hilda ngam day at Sherlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald kunamat lang Santa. Ha? Santa Santita. Wow! Saan nga kagkagalay? Gabi ti gayam unag na. Pananaw ti panangilon-lunod na kanyakaw. Ha? Santa. Ay, unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at aya ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilangit tigura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni nanang, ah? Hala, sobra ka kid ni Tisilita. Siya akong ti makisarita ka ni nanang. Denver, Alan, umunag kan ko na. Ha! Lumasin kayo! Tapno iwasan niyo dagiti matarabaho dito balay! Talaga kit di asadot kayo anay kamkamang awan pa'y sir-serbay amanugang! Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsong-batan. Ngam sa ukay lata sao. Makapahay blood mo't ti kastang aramidan nyo, nanang. Oo, kahit tanya kumaita. Siyak ti apam, apaan nak ngaydam, gapulang ita asawam. Ay di nak man sungba-sungbatan nakasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin, aglablabos kayo, nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsingpot tubay kada kayo. Ngam kastakit din ti tratayo kan kwa na. Nasingpag! Singpag kita ba isaw? Wano saan? Agin si singpag. Agin wawalays. Ngam jay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, nanang. Pangasiyo ko, mamit. Embag pa di asawa ni Manong mo an Albert. Dakal ti pakairanudan kun kwa na. Ta asawam ngay, polos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Pwek! naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti man lang. Ay, namagaan mo't siguro dagiti na ba? Mapan ko akasanan. Iti kas na makopin kon. Anyang ay. Ay sus, unay matlangatan ni nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nga nagpurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kayat na. Andres! Nanang, anyang Andres ti sasaw nyo, mat? Pudno mo, sana ya. Manipod ita. Andreson ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kay mat nanang. Amoy mat akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko namkit dahi talaga sadok ti asawam. Pangasiyo, di ko kumamat ikasta-kasta ti asawa. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanya. Na, tanasursurom pa yan ti sumungba-sungbat kanyak den par. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti husto. Agsubsobra kayo nga minan, nanang. Limasin kam lang aro dun iti pagyanan. Ngam sumurot-surot kay latamat nga umay mang pagpabayin iti asawa. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amo yun ti ugalik no siyak ti makaungat. Isa pangasiyo, nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawa. Bagbagam to man di anak mo siya now. Sino nga anak ka? Na, kat ni Denver ah. Tapay ni Dimbar. Nagturod matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Di nakmatan res-respetuan ngay nana. Tapay nga bay. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Mamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mat asumong batday jay? No amo na abasol na. Ang no amo na si katika malay ay kasumong bat ah.
Kala pa nagpampanunot na ita siya, no? Na, Oray asino ti pagdamdamagam. Saan arumbang nga inkasung-basung batan dagiti naganak mo? sikat ti kilaw ti panagpampanunot na. Kanayon a pagpupudutam jay tao nga awan met mading aramidan na ka. Makitam! Pati si kakat isakit mo da dya, Sherlay. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya, no? May sakabal. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit ka na tao. Siyak ti asawam. Siyak ti na dagiti talong anak ka. Eso asyak nga raw ti sakit mo. Nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak, Shirley. Umay ko man paginanaan tilapayag ko, uray apagbiit laang. Ha? Imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nujak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, naku na mo, nabirat. Kinapod no na, kasla kayat kumita na sungbatan. Iso na lang ang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay aya, anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nang ngagko asao sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y ak. Itay agsapa, nasapa ak ang nagrieng. Nagluto ak. Naginaw. Nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agriing ni Nanang, ay na, nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamidan na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimmasin kamin. Kat sumurot lat pa dito nga umay agsao-sao. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kasla igaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno day ta abirat. Nadlaw kumat day ta. Ngamjak lat na nagtagtagari. Mariknak mo ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay baga ti asawak. Saan nga agtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa awalis-awalis dita. Di ka malpasan nga gwalwalis. Ay katwa na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Na, Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. kanagkuna alinisam ti arubayan ti sa balay. Ay, ang tal na ka man si Kasyanaw. Na. Ing kakit mangala iti posporo, tapo oram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. Na, may sakamay. Talaga nga awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talaga nga agtog-tugaw ti kukunyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sadaw. Ay, nagpatinggansan at talaga ti anos ko abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abirat. Agasam met tamang mangan kami itay. Ngam, igid-giddan kit din ni Nanang ti agwalwalis di kusina. Kitkitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ube nga adamatin nagnain na po'y manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din. Diyak kano ammo adisiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag ngain na po'y asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay, abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit amakita na, nagadun asa una, nagadun apasagid na. Ay, imbag man tanaan anusam ti kasjay nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamat nga rod nila kay ko. Kan maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamao maakmat nukwa. Ngamjaklat na nagtagtagari.
Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangam. Jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Jibalay. No di na kayat, uray isun tagbati ditoy. Pasensya langan ngam nasaysayaatan a pumanaw kami ngam ti masung batak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adi nakayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo a balayda. Ado dagiti agkakasakit asao, ken pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamat ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangegak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat ken responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawon ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Ada paborito na nga apo ken manugang. Isu nga no kasjay nga adda okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Jak amuno anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak. Amok asa anak met a perpekto nga inakan asawa ngem aramidak mati amin a kabaalak para iti pamilya. Jaklatan agtagtagari iti kasta saanen a manayunan pa iti gura na kanyak. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Shirley. Ken ka pagayam, Shirley. Pakitaam latta iti nasaya at ti katugangam pagayam ko. Panagkunak, saan akasta ti kinasingpet ken kinaresponsable ti asawam no saan nga insuro dagiti naganak na. Ipakitam latta ti ayat ken respeto kenkwana. Saan amat maturog ti Dios? Makita na ti kinasinaw ti panagpuspusom asaan a makita ti katugangam. Isemam latta no kasjay nga agsangsango kayo. Pakitaam iti nasayaat. Di mo aramiden dagiti saan na akayat. Kang ronaan iti amin, di mo itulok nga agsubangda iti asawam. Ngamin, ad-adda akaunget na ka no agrikyardang agina gapuken ka. Patsyak nga agbaliw tumatlaang ti katugangam. Alakastan pagayam, Shirley. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.